Tengok tabut hai adek lun Allah Betang kem pegang haba Allah tengok tabut hai adik lum Allah betang kem pegang haba Allah wadah tabut hai adek Mubariyo gaduh subra Allah wadah tabut hai adek Mubariyo gaduh subra Tahadam Quran wayang dah dengari jangtungku ajar supaya kita berijang benar sopan tengah belajar wahai adik long mantam sujud dan nyata bun ilmu agama pun di rumah wate tatran dalam keizin ba ayah pama Tro rumah ber salim bantu Allah tamu majaro ngon gure gata dan dengar begat yang keperuna begata lalau tasimahana Allah dan dengar begat yang keperuna begata lalau tasimahana Beta cemakan kedengon kenal Wate buntanya sopan guna wate tabut bena tertib Be marit hola en haba Pat yang gepinah terdengar begat Mangat bagah jun wahai adinda Nyohai adek sungguh tabut Orang yang kajun sidrong dama Ona ilme tak perlu nolong Allah letak manfaat akhiran dunia Allah anu yang saleh tabangun taat Udim hansisan Syaitan pedaya Kadang tabut putabaguren Izin dalam kean tamu dosa Temu maljarau pemuyup ulen Takzim kenggu raya tanpa lah Cewa bun bemuen Dipakan lengon beta tem gata Rumah besar pan santan Kamu bisa lem ke ayangan ma Tamu manjarau oleh pemuyung Allah berlemah lembut dengan ayah paman Allah tak tolong paman tak tolong ayah
membeta banta urenyan dua Allah Allah tak tolong pama tak tolong pama tak tolong ayah membeta banta orang nyandu dua Allah Allah dengar tabut hai adilun Allah Allah beta kem beta kem Allah pegahaba Allah Allah dengar tabut hai adilun Allah Allah beta kem pegahaba Allah Allah wate tabut hai adilun Mabariyo gado subra Allah Allah wate tabut ai adebe